Loknago, Guk Machue. Let us bring suspect first. Obure, Obure, oh, Obure, 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 oh, Obure. You want to pay? Ah, pay, man. I Chenro do what can I have? This is what you will be. What you check your pen, the man don't put you on what you need to do. You go know what was able to go. It's a good game. Unatupea dola yako, unabaki naye. Unatubeba fala, ndio? Umetuweka kama fala. Naenda wewe. Leo utapenda. Waita do. Wanisu. Wami ukata namba moro. Tina bakasi nda moro. Leta do. Nyalo golo pesa na sae uya wakikunega yawa. Kurukuso ya kayawa ndi konya uya. Ukundega what chief nyalo konyo. Nyalo konyo wayawa. Sema yako. Ya asai wanyami wada pesa.
karate. Sasa Made. Susem. Huyu? Ni nani wako? Ndo bodyguard. Huyu afwande. Amekuja hapa. Mimi kukusaidia nini? Mimi Obure yangu. Obure. Kusaidia mimi Obure yangu. Jachie. Ile nakuja hivi, jachie. Nini hiyo? Jachie ni ile inakuja hivi. Shetani. Mano. Ana sando Obure hapa ndani. Sasa nasikia huyo kijana akipiga hapa kelele la shida ni nini? Nimesikia kijana akipiga kelele hapa ndani. Sasa kijana tutamsaidia namna gani? Wewe ndio mchawi ama nani? Unajua Fande? Mimi atia Kiswahili. Na mimi naweza kusema Kiswahili maten kidogo. Yaani mimi ni mtu wa karate. Koro ago gajuchie de karate. Kupiga Obure ama hapana. Good chief. Hello. Anasikia? Mzing. Umesikia sauti? Hebu tuma hapa 1 million. Yawa good chief yawa. Mangito manafuo maneno. 1 meter. Anya Kisumi. Tuma 1 meter. Ama hao watu wakufe. Bana, I don't want to hear about any more death. Take it easy. Na usijaribu kuambia polisi hii kitu. Sawa, 1 meter. Nimekupea 2 minutes, kani mingi. Toe. Okay. Unaelewa chofwe kwani manani? 1 million na. Don't magi ambazo kidnap some of the villagers and they want to kill them. Lakini dia basi lakini idea sini ibu na ibu betul nya akal. Pesa no kwa mimi ogini campaign minds. Watu wanamigi pesa no. At least maybe kani kionge kimagete mto kichate mo project mo but next time we will catch them. Iketi jogi magijog mathindo. They are very stupid. That is very wrong. Kani mbitingi macam kama. Timnya orne ki pesa no. Mondo gi release jogo ingeni okber ka jok moko chando reto wanja at the state monya no konyo. Asipotuma otikelo yawa wood chief kelo yawa. Sawa, kwa tuma arrangement. Na nigi pesa. Aur 1 million. Inyalo ro kata 1.2 million kwa beto jogo magi jogo fuo kabisa. Sawa, let me organize. Yaani mimi vikadiki kwaja kiondeka moja hivi. Hebu tuonyeshe namna gani bwana? Unajua sisi unajua naona tu karate kwa TV. Unajua mimi kani kifanya hivi. Yaani mimi nafanya peresa. Na hii ya kupiga kick hivi unaenda. Yaani ile kick ile. Yaani mimi ni mtu wa karate. Kama nikifanya hivi. Jachien ya kamara ngololwarte. Sasa unajua na Obure anapiga kelele hapa ndani utamsaidia namna gani? Sasa hiyo Bure mimi ni mwalimu yake. Nimekuja ya kumfundisha hii tabia mbaya basi. Yaani taekwondo. Koro sasa koro abiro puonjo Bure karate. Ma ile yenye anaweza kugoyo goje chie. Sio kugoyo hivi na kara. Ninaona wewe uko talented sana. Hebu rudi hivi tuongee. Asipotuma. Anatuma. Ya Kisumi wacho givite no wabedo kodi inbe ne wali kodi pana sije bane wacho. Tufanyaje tuwatoa ama tufanyaje? Ati ni kuwatoa. Mbe cham kaka ni ngee. We. Pera na pengine, pera na pengine. Nera. Neru chieng. Anafanya gari. Mama wabende ya wani unembini wote aje kama ya mwana huu. Kazi gani? Yaani accountant kwa bank. Sawa, namba yake ni Cooperative. namba yake ni cooperative. Harakisha. Anafanya cooperative. Namba yake ni 07 32 40. Maze. Nimeona unaongea na ufanye. Mitoto yangu vizuri.
mtoto yangu mzuri sana. Unajua kiserikali katiba ikubali mfungwa kuonwa na mtu kutoka nje. Yawa mia nene yawa. Na tutafanya aje naona Afwande usiogope. Mimi ni mtu mzuri. Mimi anataka ukija chieng kende. Hebu ngoja. Alafu unaja pale nje tuongee na mazee songa karibu. Imekwaje? Sinataka kuona yeye yawa. Kumuona tu na unaenda. Unatole mimi naenda na mtoto yangu. Niwache tena yana na si biro yawa. Unaenda naye na tujaenda tu. Min Obure kaachiel gi jaode. Wach nyathi okelo tulo. Chief Obure ni anyalo mako gi lweta. Wood Chief advisor kuom Obure omoko ero. Jodong Chief Obure oromo gi mako lwer koriko gidhi kwalo lop liend nyako mane ginego. Salala Obure oromo gi matek tweta ka nyako mane onego okaw kido mar min ode. Moko tek manade. Jambazi oramo ni nyaka chulgi kata obedo ni tich mane giwinjore ne ok ochopo kare. Kulis jodong Chief Obure omoto e badgi. Dhano nyalo tho, chuny dhano ok tho. Jenny ohomo spirit mar chuore mondo gidhi gipar ngimagi machon. Kulo yai, min Obure, jaod Obure kod Bonsa obuok kowinjo ni Obure omaki. Salala jaduong' Anam tiyo kod teko mang'eny kabisa ne wera mar rakruok gi jachien. Opong Tomuol iketi kwa kom maber kabisa. Mora wangi uwange dongo. Na ukisituka usiringa charingoni. Giduto wakelo ni kowuok e TV Lolwe Saa Ariyo kod nus chieng Tich Ariyo. Kot kedu. Hiyo ni ati. Ai. Mayenya sai wora mayenya dirani ya mimi mtoto mmoja sai ya funda ya polisi nisaidie mimi ya waponya. Mtoto mmoja? Lazima tutumie sheria. Ai. Jehovah. Mama ulikuja kulea hapa. Sisi ni moja ya nyasa. Moja nisaidie nyathina. Nisaidie mimi. Afwande yawa. Sawa. Nini moja? Umejipanga namna gani? Unataka usaidie umejipanga namna gani? Nango, donga se biro. Nikikwambia umejipanga namna gani unafaa umejua. Ya, hii Kiswahili nayo yao. Kidu bila lewa tuonge ngadi make. Sasa si utajua unajua polisi anakunywa chai vitu kama polisi akule lunch. Ina mado chai. Abi mad chai mati. Wada. Dalo ng'eny. Wewe ni sonko. Ok sonko nyathiwa. Madhe. Ana madhe si hii ni ya kumwona tu. Aya, wanyasai. Ndio maana. Hii ni yule mtu anaingia anamfundisha karate alafu. Amedia mere wala nyathina notimia dhigo. Chukua yote mae bana dongo tuwadhi wuotho gi tiendwa. Adhi wuotho gi tienda. Huyo tutamruhusu ingia alafu si tutaongea baadaye. Yanga sai ule kendo. Lazima kuna vitu tutaandika. Haya. Umesikia sauti? Natuma mtumi. Nataka gani kidogo ni 1.5. Mwache. 1.5 meters. Yes. Tuma rakaraka mani story yake ya dunia ishe. Tuma hiyo mita 2. Kwanza vile unabishana na mimi
unajifanya umejinau. So, tume haraka. Sawa. Sibazibua. Jamani, peka na nini? Ano kabiro mara. Buti no sana ibiro. Abiro ma puonjo Obure karate. Miko goja chie. Ino kile nyalo de chieng no. Unga bon na kamoi. Ane ma buka ju chiende ma chai na emo luora. Koro ito da kitin di gora. Kongi got na wa. Walo. Ha? Ino no jaman. Hotel ya nemo. Omuga! Semene! Hey! Abiro! Omera! Abiro res! Anyalo paro kinde maton! Unalo bona ni? Yo mano nego efta! Mage kiano kuom jok mano survive! Wanyonye! Amino kiwacho wach moro maber kabisa. Ibiro mondo ipuonji na? Obure! Ang'o? Karate! Otime! Igo kuja exani! Uwinjo? Anasema mara osebiro. Koro winjo? Ker jogo dhi uywe. Ne di uywe matin, apuonjo Obure karate matin. Kani fundi karate ni no. Nyalo konyi ni jachiere cha. Puonje. Ywe upa. Wana ya neno. Simba. To laka to kiki ket pe. Ana kipuonjo. Opuonji. Apuonji ni ha. Kokoro kako indaire. Kigukalo. Mano migo goje chie. Deja kitere. Kitere ni. Kitere ni. Ha? Deja no to. Ywe. Aya. Koro. Iwacho ni atunege. Kwani. Kwani. Mana Diti ko de chie. okay wi. Kori wacho ni mano iluongo ni outside punch. Kod inside block. Block. Nyaka backward ang'o? Koro gini. Ng'ane gima puonji no. Iwacho ni ami outside. Ata kaduoke outside. Kacho anyoro gi buoba. Tachaka goye machielo. To gimane kaka iwacho. Koro bonsa. Adwani gigo. Koro tima takram kod wi. Itima takram kod wi. Koro ibedo ni. Iba chie. Tiene ka mondo poja. Kado. Ai. Yawa. Chop. Chop me chief. Mondo abira neno matinka. Timo maber. Kuom chop. Fue no se chanda kabisa. Fwenyo sechandi. Se chanda. Chief Obure. Mawuodi. Imbe dinge weche moko. Asebedo gi chandruok. Nyaka naka Chief Obure no lawani. Kabuno dhi juma chira denda poka loko. Adonjo ni ito gocho nataka doka chief. Kati poka chief nataka dika boza. Kaya kuwe machako doko kwa hilo ni Chief Omaki. Koro wach manyalo wacho ni kabiro ka chief ka ne wabiro ka mokwongo ka Nyasaye no Mano chief no wacho nan otiek lamo mondo wae magi momiyo weche mang'eny osebedo momiyo polo osechanda gi wach koro dwani nyaka lam ne Nyasaye kati luongo lamo maduong' ti lamo maduong' ng'e lamo maduong' mondo lam ne godo chief Nyasaye mondo lwenje magore kodegi mondo rum Muna. Akwai. Ikia kabata katim. Ai. Muna. Tinga miluongo ni Lwanda. Tini ng'eni sebedo kigede kuoyo. Wala bro yuri nyaka na. Koro gede Lwanda. Mondo gede chief. Ade gede Lwanda magere. Gede Lwanda ma en Yesu. Ma wuodi Nyasaye. Mondo kony ka wuodi ne en chief. Kibro neno maber. Awinji minwa, awinji jaote gimiwacho na. Adwa timo kaka iwacho. Koro lamo losna uru. Mondo gikataka kony nyathina no an gi chuny mayot. Chunya go kibaji mang'eny. Gi nyathina ng'ana nyathi achiel arumo. Kata ka udhara noboke ayot mang'eny.
Ni wedote ya wacha mitia. Ine msebedo kwenye Obure ya. Ai, wachi. Gina. Ani wana. Aburu kabi materina. Kendo kima wana mewaza. Wakuja bukare. Kuero sa minha pawa. Ina pa nya dere. Nya dide. Nya dengwen. Kena pa. Wedonje tinda Obure. Gina. Ina bagozo. Mare. Ina bagozo. Ibos. Kurangare. Kurangare. Obitungan. Tinoi. Gina.